Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida kontra bida ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat kita, iti sabali manan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. At iti istoryangin Kampinolwan. Anya, one third para sangit. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Unay lakit din kinastan. Kaslasan na nakapapati. Sa bagay, saanan anakaskas daw na ito ang mapaspasamak o ano mararami. Ang lalaki din na ito at tao ay mas lawan utat daw na panunot na. Di da nga mapanunot na ito. Nasirib atong nagagaya. Kunak nagsursurat ka, Dom. Agbuy-buya ka maggayam dita computer mo. Ay, naisulak man kanya kasi nakablog dito. May panggap karagiti sana nakapapati apas pasama. Oh, kunak man nun nagudong kayo kininanang. Unton malmalam ka nun. Pambaran mi ama kitsyenta. So what? Mangal daw takit din. Adain sangpot ko na yun ti pangaldawan ta. Anya rete yung paniguda aya. Anya pa'y ko ma. Kay paborito lips to lips ako nam. Anya? Ay, mga tangaraw doon. Ay, lahat mo ito na mabisina. Yep, anak dito indayon nga dati sirok ti Indian Mingaw. Nagsugak. Naimasak ti sindami kan Rosa. Bisokol kan ledag. Anay pakagat ti alsem na ako naman. Ay. Caksal malaptan ti paragtuglap ko. Nagregatan ti biyag tayo, kalpasan ti naunday a pandemya. Wen nga rod, no pa'y kasta, agyaman kayo kit di, ta saan tayo na ipada ka dagiti nagbalin a biktima. Wen matkat di.
Ado karagiti kalugaran tayo ti daksang kasat. Saan ta nalasatan ti COVID virus? Nagdakkel ti dakas nga epekto iti biyag tayo ti pandemya. Kan saan lang nga diti lugar tayo? Hindi kat itintero sa nga lubungan tinagsagaba. Milyon tinatay a tao iti sangalubungan. Ado mo tapanggadan tinagsira. Di mabat ekonomiya. Ado tinapukawan iti trabaho. Gusto ka. Sa! Ah, Robing! ni tatang. Isarting yung pelat aramido niya, talo ka tayo tiri daw. Ala ni tatang. Pankulo katanan. Tadi sa bahali ti papa ni tatang. Rosa! Umay tatang! Umayon tatang. Lukatanan ni Dumeng. Trabaho? Kunayo tatang? Wen, adda na kaibaga kanyak. Agga sa pulan da ka dagiti para sangit. Anya? Nuadda dagiti agkanta iti natayan. Adamot dagiti matangdanan a para sangit. Isudan sa dati bagbagada mourners for hire. Di siguro Kadwan na dagiti Chinese ti mga aramid iti kasta. Wen, ta Chinese tagka sa pulan. Chinese nga kinkukwa iti puneraria. Okay. No, apaya kasapulan da dagiti parsangit. Kahit da pagparangin nga, ado ti agladingit iti ipupusay da ita tao. Pagparangin da, ano saya ta tao. Kasta siguro Huwag tatang. Da ita tiga po ng aramidon na ti kasta. nga oray saan mo tapod no, ano saya tatao, kasta? Uy, da ita ti food no. Aho, nagaduki din nakaluka makunakdom. Sa narabarabak na iti Rosa. Ada ka demot kasta trabaho itan? Da. No, darag iti alaan ti punerarya nga agkanta iti natayan. Ang damot nga ron iti parasangi. Huwag matkit di Mismo ani tatang tinangibagakan niya. Amapan tayo agpa-audition. Kasapulan pa data. Siguro isumat ko na ni tatang. Sigun kano iti inchik nga kinkuko iti punerarya. Sa bagay, iti dayto a kinarigatan ti biyag kan awan master kan a trabaho. Awanan dayto agpili-pili ta. Gusto ka. No nadalos lakit di trabaho, kan kabalam, sirkemo. Tinapatag, adda pa mataudam iti pagbiag mo, no pangbiag mo iti pamilyam. Kat saan da ngagbisay? Ay, saan ko akabalan reto at trabaho? Anya kumaraso na pa nakagsangit-sangit iti sangwanan tilongon ti saan kumot nga amaw no kabagyan dita. Nag-artista ka, yan. Aya, kundi sangit kalatan panunutem langan, dagiti kalidaya na pasutibiyag mo. Nakailatan. Ngam sayang ti talent film, winutangdan mo, bakit? Dakil ayati ito da. Isumati ko na ni Mrs. Chua nga kinkuko iti puneraria. Padasan na, sayang mo ito. San tayo ngagpili-pili iti trabaho, tarumiga ti biyagan. Alahudan, sige. Agkukuyog tayo kadarusa kang dumay, nginton bigat. Takalited ko tangdan nyo, basta saya atin nyo agsangit. Uwan, Mrs. Chua. Saan kayo nagdanag? Practice kami. Good. No kasta, ariglado namin. Uwan, madam. No problem. Kan, Mr. Kayabkab, malaksid kada kayo. Kayat ko, agrecruit kayo pa sa bali, wano kadwayo.
Madam? No ad-ado ag sangit, nasaysaya at Mr. Kayab ka. Uwan, madam. Uwan. Bayan nyo ta sumapula kiti kadwame. Adu, tiawan trabaho na, ginagbugsutan. Oh, okay nga ron mo kasta. Uwan, madam. Kitagyaman kami At adda kay ba ng ted iti trabaho may. Ngem, awan lat advance tita. Anyat ko ng maring. Matangdanan para sangit. Uwan ka no. Isut ko na ni Nana Suping. Adda ka, di mo tayo kasta. Ada ka no. Dakkel ka no ti sweldo. Asino mo tagal ala iti kasta? Ti ka no inchik nga adap po niya Riana ili. Sa bali mo't nga rodeta Addan tupay para kanta itinatayan nga alaan dagiti adda po ni Riana. Uy, adda mo amo ka kasta. Dagardo. Para kantada itinatayan. Isumat. Ngam da ito'y itakit para sangit ngam exclusive layon ka dagiti matay nga inchik. Aya. Wan, iso ama pantamat. Oo. Si kalatan. Kasano ko makasangit saan ko nga amo tinatay. Agartista ka Oo. Basta, saan ko kayat? Iso angam. Saan ka nga ibingayin ititangdang ko? Anya? Agpili-pili ka pa ilang iti trabaho kasta una yung tirigat tibiyag ita. Naimbag pa ay ata adda kasta trabaho. Uray anyat ibagbagam. Saan ko akayat timapan kundi sangit iti adyak mo't amo tinatay. Saklat tangarudan timapan. Ita manno di kanto agsida iti gatangak ana imas amasida. Nay, kapay kit din saan ngay. Nagluko kan, tadinak pagsidaan. Dakkel ti balay tinatay, Rosa. Mangarod ngaman manok taglamlamay. Sigun ka ni tatang. Nagmadi ka no ti ugali na hindi si bibiyag pa. Anya? Kan saan nga inchik? Pada tayo Pilipino. Ngam inala dati serbisyo ti waiting for your funeral service. Ako ka ni Mrs. Leong. Ato tayo ang nagapo dyan nagbugsutan. Uy, kahit para sangit tayo amay. Iso ngam kasla sa anak mo't ama kasangit kasaan ko akab-kabagyan tinatay. Din sa sangit kan tulatan Techay, madama ka sa o datatangkan na ng ti akin kuko iti punerarya anang kuyog ka datayo dito. Nay, anis isamam dita Ure gayam na tayo ti may sa atao no dakwaratam. Mapagparang mo pa ilang na saya ka tao. Uy nga ron. Ay, ganyan. Daniel, hakit din nagpaiso ti daddo maababak na. Siguro, no, mabalin lang ko mapasuksukan da ni San Pedro. Paramidon na. Tapno ijilangit ti sumrakanda. Imbes nga iji-impyerno. Ala, tila sasaw matandam. Kas tinakunakaon. Mapantayo amin iti tabon na. Mapantayo agdungaw. Adda ko manayon ti bayad tayo, Chairman. Saan kayo madanagan? Adda ka no pa'y food pack mo na ni Mrs. Chua. Nga bagbalon kayo iti dalungdong yaw, nang ron nakada kayo babae. Tapno saan da amadlaw, adi kayo mo't nagluwa nagsangay. Ag face mask dakit din Awan pare ko, nalakaak mo't ang mailuluyos ngagsangi. Ken adda manan sumarunong intay sangitan. Ye barangay nagtupakan. O di wow, manggusting. Ano saan tayo na ito'y na trabaho?
para sangit iti natayan. No adda dagiti para kanta iti natayan, adda met para sangit. Agsasarano matiing kay pagsangitan anatayan, bakit? Noy may kakumamat. Kasla mayata ko na. Nang runa iti tabon, adu ti kasapulan da. Takayat da pagparangan nga adu ti gagayem tinatay. Takayat da pagparangan anasaya at atao. Anyan? Wen, iso nga uray asino daytan anatay, ay kat awanan bibiyang tayo. Sa bagay. Sige, ta ilutok pa'y ta ginatang ko abulalo. Abrutan tirigrigat anang pilpilit iti bagi anagsangit. Kaya't masawan, sumurot kamot taninton tabaw na daw. Wen duming. Isi mani kayong tinastrakyo at trabaho. Wan may ore siya. Di damo. Kasladyak kayat. Ang naglaka matlagaya. Isot istorya ni Maring Kanyak. Agartista ka lang. Kundi sangit ka. Barang no sa anak ang makakatawa. Pagkatawam ko ma. Agsangsangit to amin na nakakaduam. Sa bagay matkit di Saan ka pa'y ngagling at mararigan? Umawat kan iti kwarta. Kayo tulad ang aruden mapan, Mang Gusting. Ada gamit na patag papanak, day taal daw. Ay, una, madam. Tinto katalag ko, Mang Ted katakititang tanyo. Di wow. Ay, una, madam. Ada mano kayo amin. Mapan, last night, kantabon. 20 kami, madam. Oh, good. Maragsakan lakit ti nagminatay no kasta. Ay, una, madam. Ado kami ngagapaw ginagbugsudan. Masapol ngagdungaw tayo amin. Pasurunan dak no anya ti dungaw kuhain. Uy, Manggustay. Uy, Manggustay. Kisayan tayo ti talent fida dagi isang sumungbat, Wen. Uy na. Manggustay. Wen, areglado. Ay, so. Tatang. Adda dagiti imay agagayem da. Asaan tayo akadwa. Maragsakan ti asawa tinatay. Taadu tayo. Kat maipakita ang sayat ataw tinatay. Taadot imay nakilasnay. Anya na panagpamarang. Sige, get ready. Rugyan tayo kat agdong awakon. Ready? 1, 2, 3, tungaw. Kabat ni Dalmacio. Ay, anya lakit inagasgasat mo Nasaya at kaagayem. Saan ko amalipatan? Di kinaimbag mo'y di nagkuykuyog ta. Nagado tinatultulungam ng runay ti panawan ti pandemya. Iso adida kanto pulos malipatan na. Iso asumak lang kumat kararwa medjay langit. Hoy! Salta niyo na! Dapat na Bartak. Ay, lakay. Apayan kapsat, apasat dengan na kami amang yibkas, hindi karirik namin. Apa yung kapsat? Ayan. Bulbot ti pagpagayo! Kanya. Nanay, apa yung kanaw? Nagdakas ti ugali na italakay! Kadamok!
Natangdanan kayo lang ang sangit. Ay, sus. Gawin kayo! Ay, Naulpit ti talakay. Pulos adi na mo ti tumulong kan manang ngasi. Nangruna ka na kami akabagyan na. Ay, sus. Ayun. Patay. Hala! Talaga akong ungat. Ano kayo? Matadalang nagsakit tirik namin. Kada kiti magbagayo sa nabudo. Halo! Ay, kasano na ito? Ay, pumano tayo na. Pumano Ang tayo. dami tagdanda kada kayong nagsakit. Pinagparbo. Nung kawan may tulong na kada kami akabagyan na. So, paano? Pumano kayo! Pumano tayo gusto. Kumano tayong ratan. Gusto mo ti ko na. Ang dakat matangdanan ng sangit iton ay ita. Ayun, anyan. Nagtagtagay na pak mo na. Ingam na. Mayat sa asuratan ng istorya na dyan. Ditan kagayem tinagdibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magang tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wennutok gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontra bida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat kita, iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. At to'y ti istoryangin kang pinalwan. Dagiti man nakibiyang. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Dom. Ha? Ada ka magaya man. Parikot lata. Nay, apay. Anya man ang tinapasama kay barangay. Dagiti man nagkaruba nga asot pusa. Agkaaruba nga asot pusa. Anya day jay. Datara kan bitang. Apay dagi jay. Anyat parikot kadakwada aya. Yaboy ti chismis Anya? Saan ka de? Nga abda ija abroad ti asawa ni Bitang? Wen, ngam nagbakasyon lang sumagmamanon abulan tinapalabas. Masikaw gibitang. Ita? Masikugmot ni Tara. Wen, timamburan tibuksit na. Ita, dakas ti agwarwar sa damag. Tangami,
iwarwaras ni Tara. Asaan animulong ti amat ti sikog ni Bitang. Anya? Takasano nga agsikog ni Bitang. Ket adda ija abroad ni mulong. Ah? Ay, anya? Ita iwarwaras mat ni Bitang. Asaan a Nicolas ti amat ti sikog ni Tara. Tama kisinsinnarak ken Delfino ijay katabakwan. Anya dayta? Ay sus! Nalabas sa panakibiyang daytan. Ay, kaka, gumatangak man iti mantika, tanay ibusahan nakit din. Sinalpag ka, babae! Ne. Di man niya tigilan! Na? Na. Kasi ka, nagbirot kang tupay! Anya day jay, bigbigat nga daga apa. Kaya po, di ko na. Ay, mabit man lang. Di uray dakdak na ka ng siya. Kaka, mabit man lang takidak day jay. Kasla, dabiyana ka! Abay, sanudan ka, di ko na maya! Never! Na. Ha? Nyaki din? Dana, anya day taya, da kayo abuksitan. Ay, umasintig kay man ditaw. Dahil tama na binman niya sigila na nanasuping. Nanya. Agsao ka, kunam na sino ka. Ay, anya siya. Sika, talabirot ka. Udno mati ko na. Ne. Saan animulong tama tisikog mo? Ay, Pagkasinsin narak ka dyan katabakwan kini Delfino. na. Mapalag-lagam! Wan! At ano nakakita ka, ano kata kayo? Na! Naglaing ka nga agsao! Ngam di mo amo tibagbagin! Anya. Gaurasi ka! Ha! Makisinsin narak kang tupay kini istong ije pakarsaw ije balasew! Anya! Agure kayo man! Agsinlungkot kayo mo dito sa guwana kaon! Sumarte kayo man! Deng gakti saritaan nyo kat sana nasayati kasta! Idarum ko dahi taabitan na nasupeng! Ade, din narum ta! Ituloy na kalaeng ayat ya muna tagidarum si... Hay! Sumarte kayo kunak ba! Nagada! Nalakaaya mo ti kasta, ha? Da kayo abuksitan, di ka na mabain! Apaw, sabi nyo na idan! Da kayo pa abuksitan, di ang sinsinarigsing dito kalsada! Di kayo na mabain ka na kita magbagyo! Buksitan kayo lang arudain! Ala, pag dinong pare naman na kita buksit siya ng nadakgal! Pag kayaw! Ay, Rosa aya. Unay ti kastan nanang. Ay, un nga raud. Nga, apaw, saan ko man lang amaw? No tinong paldak, pagsaritaan dan dadya pa nagre-re-rida. Nasayaan Tadi isumanan aparikot da tatang. Oo, gusto ka dita anak ko. Ay, rigat na dita nanang. Masikog dangag pada. Unag piso. Kasano no da maanakan adi na oras ka dagiti dua abuksitan, masikog. Day tanga raw, tidak kalapare ko. Tiso nga imbagak. Pagtindong pa rin na dahil buksit dati mambor. Salbag. Masapula mapagkapya dagiti dua nanang. Ay, katuna. Ay, saggay sa ato man nakasarita ida. Anya ngamin ayat ti malala da makibibiyang iti biyag ti akimbiyag. Ay, abuk pa yan. No, apay nga may nakakastyay dahil yata tao. Maamuan ni mulong dayta ay dakkel ariri Kaano maamuan mo ti asawa ni Tara kunam Aso, sa mga nagpin na taikit din dahil nga asawa. Kan uray ni Delfino Kasano no maamuan na dayta nga ibagbagan ni Tara. Ay, apo aya Rosa. Unay lakit din dahil nga agpaisaw. Makasarak dan tula nga ta iti mang siwak iti nga ngada. Sigon, ken Bitang, makisinsin narak ken istong, Wan ka no, tata. ket ni Bitang, ni Delfino ti amat ti sikog na, taksinsin narak dahi katabakwan, Uy, salbag ni ayat. ngam ko nakanumot ti Bitang. Eksakto lang ti sikog na. Tanabat yan ni mulong iti nagbalik bayan. Okay,
Awan parikot dita. Ngam ni Tara, asino mo ti ama ti sikog na? Saan nga raw da Nicolas nga asawa na? Nudikat ni Stong, akasinsin narak na, kasta. Siguro. Tidakas na ditoy. Adla na iti may ramrama na tattao, wakas kada Delfino kanistaw. Ay kasanood no na mati Nicolas na makadanon keng kuana kat komprontar na ni Stong di pa pinatay dan? Naitaro, tidakas na ita. Dakkel agulo na ito. Ay, kastoy na, kagawad Portugal. Mga ramit kay ti surat, taayaban tayo man ida. Agidan da ka di apaayaban tayo, terma? Saan? Kasaritak pa ida sa gaysa, sa pagsangmun tayo ida. Kay Nicolas nga asawa ni Tara. Kasaritak tumit. Ngagpapan kin Stong. Kastabat kin ni Delfino. Nay, pare ko la, si kamo gayam ti masabat kaon. Wan, kan ura siya. Kunak no asino itayin ang nakapangan iti pakuan isti masikog. Anya ka nakapangan iti pakuan mo ta? Rabak ko lang. Bilibak mat kini pare mulong Apay mo ta kasta ti kunam, pare ko las. Ngamin, nakaibati iti binina sakbay ang nagsubli iti abroad. Anyan? Ay, muin nga rod. Kas lakit din nagbakasyon lang tapnoong may mangimula. Manubulan ka di daytan, mare. Agwalo abulanan pare. Agsyam abulan mo ten, sipod nagbakasyon ni pare mulong. Ni, kit. Agkabulanan kayo nga rod akin ni Tara. Ay, iso aya. Ano, tantanin mo nga rodon aganak ati, asawa yaw. Ha? Asawa yaw kunam. Asawam ko na malaan eh. Asawa yaw akayat na asawan. Panagdayaw day jay, pare. Di mo ikan iti madi aka ipapananwan. Kuha. Sige, pare ko las. Panawan kan dito eh. Wan, mare. Naglukon. Kaslama din sa daygi No siyak ti mangawat. Made. Asawa yaw, kunanakit din. Kaslakit din at dakadwak na akin asawa. Udno ka de, tinaydanon ka niya, Kulas. Nga. Nagbayagan, nagragsak kayo ka no, nagsasarita kinibitang ijay nagsapalan. Wan, anya ko maita. Kat kumarita mo't. Agalwad ka, Kulas. Anya dayta? Amang ano saan lang ani Delfino ta akin igam kinbitang. Ha? Tangiwat mo, Tara. Apay, alapdan na ngagsaw. Apay, budni ka de, timbagakkan saan mo akayat na mamonti sa balay? Isardang mo man dayta nga aramid mo. Amom ka de, nga da may palpalapayag kanyak, maipapan itikin na chismusam. Ultimo ni kumarim abitang, noan niya laditan ti ibagbagam maipapankin ko na. Hapay, mapanaknakam, asaan animulong ti ama ti sikog na, ha? Wen, adda nang ibaga kanyak, anak isinsin narak kin Delfino ijay katabakwan. Ay sus ka, Tara. Tarabitab ka talaga. Bagay launay tanagan mo. Ay sakit mo, dayjay babae. Uray asawa ka, numadit aramid mo. Saan ka nga isakit tuwing kanunungan? Mawatam, ha? Agiyamanak, na ikanta iti gundaway ngagsarita, Kulas. Apay ka di, chairman. At dalang damagaking ka. Kayat ko amang amis mo, tibiyang mo. Anya day jay, chairman.
Amom ka di ti chismis nga iwarwaras datara nga asawam kastamat ni Bitang. At da may palpalapayag kanyak saan ko nga ikaskaso. Taamok nga aramid ti chismo sa laday ta. Ken awan maaramida na iti biyag na. Ken saan ko nga ayunan ti asawa k chairman. Timot nga rod ibagbaga ni Bitang asa na si kati ama ti sikog ni bakad mo. No diket ni Istong anyat makunam. Nagkaubingan kami kini Istong, chairman. Agbarkada kami. Saan ko apat yan? Ama iturod nakalukwen. Nasayat no kasta. Very good. Wen, chairman. Malaksid no siyak nga taa mismo ti makaakto kadakwada. Ay, South, siyak ti patsin nyo. Ada ka no nakakita ide kadakwada iti pakarsunis tong. Ay, agpasyo ka diday Bitang. Kaway, ay na, tanya ko matiga po na mapanlitara iti pakarsunis tong, sige man. Madala siguro ginagara na. Wado, gibatang itinating na. Ay, South, saan laday tatirasaon? Adapay sa balay. Tasigon iti damag ko. Agkurso na da idi ni Istong kentara. Ngam, gaputa gayem ni Kulas. Di na intuloy tinagaram. Iswa, mabalain. Nagaram mo lang. Kaya't masawan Bitang. Saan Nicolas te amati si Kog ni Tara? Saan? Sus kayo. Ay, laki di Istong. Iso nga. Tara. Wisit ka, babae. Siwa. Tinga nga mita. Kalamutan ka ba? Anya ngay data, Tara. Kababain. Mapaayaban kayo iti opisina di Chairman Gusting. No idarom nak, idarom kumot. Mapanak ang pamedikal. Ngam kababain. Saan mo man nga isakit na diagrampan? Amum asawan ti kasta. Isumot lang ti bagbagada maipapankin ka. Ang makisinsinara kakin Istong ijay pakarsuna. Saan na po no dayta? Anya kumamot ti gagarak ijay? Isukit diya. Ipulagid na ti aramid na iti sa bali. Naglawag ani Delfino ti ama ti sikugna. Mapanak na kam. Adda ka no nakakita kadakwada ijay katabakwan. Pakaisarsara kam ta kinakismusam. Ay, saan at chismis tapod no? Kasano ko mga agsikog kat adda ijay abroad ni Mulong. Alaman? Di mon malagip ang nagbakasyon ni Mulong idinapan atawan. Eksakto ti bulan ti sikugna iti sisangpet nila kay na. Ay, basta! Saan ko apat yan nga da relasyon da Delfino kon Bitang. Tayo di nagsarita kami. Gusto lang ti kaadda ni Mulong iti bilang ti bulan di sikugna. No saan ani Delfino? Sika siguro nga roda. Anya? Sumardan ka man? Isaganam kiti tabagim. Ta pinaayaban na kayo ni Chairman Gusting. Sigurado, masabon kayo adwa. Dong, ay dagasan. Apay. Klinumprontar ka no ni Delfino ni Tara. Kat kurang na lang atong patungpahan na. Anya. Kunak man no'y manager barangay nagreklamo. Sus. Taitan Awan pa'y mahal. Idarom na kan pagmultaan na ni Tara. Taitan ti magangganap dari ti man nakibiyang. Anya dayta na mapaspasama kadagiti ka barangayan, Gusteng. Naimbag ko mano sana masikog dagijay. Bayam.
Nya nga ron ti mabalin no nagsanga ken nagatil ti panagdildila da. Mangibabain dakit di Uray ko man no mapanagnikan da dagiti ikis-kismis da. San mat nga ro dapod no? Kun pa nang dadahal mo titidayaw kun kinatao dayta ti maysa kun maysa. Bayam, tanwagiradaw. Siya timang multa kadakwada do Tinarigat dita ang mga numaanakan da di no oras. Bayam Nagruna no adada ija barangay hall. Imbag kumaan no damot ni mulong nga asawa ni Bitang ta isaw. Asos, day takot nga tan. Ang mga nusak manenti maipasubo nga gitara iti masikaw giti ospital. Ita, kayat ko, asagaysan dagiti dua ang naireklamo ken nagreklamo. Agpadamat kide nga da reklamo tunggal may sa kadakwada, counter charge sa makuna. Malaksid, iti kanayo na nareklamo ni Mr. Delfino Abad kontra kay ni Mrs. Tara Bistado. Anya? Ha? Ganabon na Noon niya raditan, ti chismis na. Katsika nga Durge. At dagarumot ebidensya, ngay warwaras mo may papangkanyak. Ay na, adot nakakita kan ka, anapan ka, iti pakarson, istong. Suwedeng kayo! Di manyas kiti tadila Isalbag kayo! Agapa kayo kiti ni kisang Sumaga wala! kayo! Uray, agbubal tapay danga ka. Na. Galabam, agsahit matan. Dumig. Isa ka naman. Aganak samot ka na kiti masikaw. Isalbag. Asino itati mangitare ka na kwada. Kulas! Ayan mo! Ipanak iti ospital! Malalayaw! Salbag kayo! Aganak kayo na di na oras! Da kayo mo ti chairman kan outstanding katang. Da kayo natin mangitulod kan Bitang. Da kayo... Nagtatagay na pakamanan. Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot kay ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat
iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. At to iti istoryangin Kampinauluan. Operation Banga-Banga. Dito'y drama tayo. Doming, mapali namin. Nasapa ka mata na karumwat, Dom? Anda ngamin meeting mi di munisipyo. Da kayo kagawan? Saan? Di ko matatang. Nasakit ka no ti ulo na. Isa siyak ti binaon na. Wan. Taisot ko na ni nanang, hindi malampay laang. Anda ngamin pa kamo manipod iti opisina ti mayor. Nga agatendar amin na punong barangay. Uno barangay chairman iti nasawa meeting. Nasaya at ano si Katmapan? Tawan mat matalag ka dagiti kakadwayo. Nasawa mo. Di ilado asa udang awan bot karot aksyon da. May papanitan niya ngamin ayat mitingan nyo. May papaniti barangay development plan para iti talo atawin. Damat ka din naaramid mi a development plan for 5 years. Ngam baliwan mi karaw, tay raman mi ti pandemya. Iso aya? Ado ka no, nagiti aramidan mi ngadang no plano, tapno saan na kumaro ti epekto ti pandemya di ti barangay. Ado pa nagiti plano mi para ti panagdur as iti biyag, ken panakasaluan ti nakaparswahan. Tapno danto sursurutin nyo asumukat a barangay officials kalpasan ti barangay elections. No, dapay Ang mga no ultimo national wano presidential elections kat may tantan pa yung kaput pandemya. Kasta nga ta. Dito alam mo. Siyempre, masapol nga ro ti social distancing ako nada. Inton madanan ti presidential elections. At danto pa nga ta COVID. Kat adamatan bakuna. Saan mo naman na ita? Tawan umta sa bakuna para iti nasurok sa hanggasot a milyon na Pilipino. Daytan Iso nga rod. Ado ti mang babalaw iti agda mga administrasyon. Ngawan kanumat mararamidan ti gobyerno kontra COVID. Nasurok ka na makatawin ang nakalakdaw tayo ngam kumarkaro mag. Wen nga rod. Kasano nga dayta? At dapay nga tanam na mga agnormal ti kasasaad tayo. Naramid kong tinotes para iti meeting ti Barangay Development Council. Pay sur-sur kumutan ka na iti tanaw na. Ay, madimanan ti pasimuntak na ito. Hanggang i-print ko pa papirmak matay kanitata. Masapol at tunggal may saka na kayo akagawad. Dawat maaramid yung a vision mission nyo para ti barangay tayo. Minayon to dagita, kapanunutan nyo. Numaangay ti BDC meeting wino BDC planning tayo. Wala, Chairman. Napatag ti opinyon tunggal may saka na tayo. O may chairman, talaga mga kasta. Sana nga umauawat iti honorarium ti pagalistuan tayo. So, agpakalain ka manan ako na kagawad tulpak. Ano? Gusto mo ti ko na ka? Apay nga agrek ka kagawad sarang. Mapasagidan ka. Aday ta kayo manin ako nak. Agsubang kayo manain. Agpakalaing man ngaminan ni kagawad tulpak, chairman. Gusto mo ti ko na. Ultimo duty yung officer of the day. Rigatin nyo pa Isuda chairman. Ibagaman no asino da kagawad. May sa akadakwada kunam Sound.
Sabali man ang titurong ti saritaan niyo. Ngala, awanan pagsasaritaan tayo. Nalpas mo tayo, ang nagsasaritaan, no anya, dagiti may sagana para iti data BDC planning. Tunggal may sakada kayaw, adan nakatuka nga aramidin na. Gusto lang mo't deta nga aramidan nyo Agplano kayo, agtrabaho kayo mo't Sika, bakit? Kas lang awan aramidin mi. Ada nga mas nopsamot dagiti agtrabaho. Bayama. Dumteng to ti aldaw, amakid ngan dagiti awan aramidin na kagawad. Kunamanan, inton eleksyon, at damanan dagiti maibutos nga awan sabali apanggapda ang nagpabutos. No diti maadan iti trabaho wano awaten na sweldo. Amun dagiti bumarangay data. Nariingin dagiti kabarangayan. Nasayat lang ano kasta. Basta da kami. Agtrabaho lata aging ka iti kabailan mi. Kutpun kinayat yung roda ita. No kasta di kay nga rod agreklamo no adot matrabaho. Domeng, Dom. Apa yan, Rosa? Ayan nagtimang kamkamat ka. Anya mang kamkamat mo takunam. Ito kasta uri daras mo. Kanilangam ti madalagan. Nasabat ko nga rod ni Mrs. Sabat. Anya? Nasabat mo ni Mrs. Sabat? Wan. Sabali manan ako naktikay papanantiisam mo. Awan. Makaisamak lang. Nasabat mo ni Mrs. Sabat. Anyang? Wan, Dom. Kat amom na niya ti parikot na. Anya? Saan aya makatawanan anatay ti asawa na? Way. Natakwatan da analukatan ti pansyon na. Anya? Kat awan ti banga-banga ti rurug na. Kahit masawan, tinakaw di tirurog ti ulo na. Siguro Kan saan lang ati pansyon ti asawa na. Ada ka no lima pansyon analukatan. Kat naduktalan da nga awan dagiti rurog ti ulo dagiti na itabon ijay. Ay, masapo lang may imbestigar na ito. Nawag akon hepe. Ket mangibaon iti tao na ditoy. Tapno agimbestigar iti nasawa parikaut. Anya nga tatiin naramid kadag iti rurog, Chairman. Ay sos, anya itang dagito Chairman. Ultimo rurog wano banga-banga matakaway. Santay nga mo kagawad. Isaganam tilugan mo dumeng. Ta mapantay di kampusan to. Sumabat ta kadag iti pulis. Ken kasaritak ti si Poltorina. Wan, Jerman. Sino ti may ta sumurot ka na kaya o may kayan? Ay, Chairman, nagbati akon. Awan agbantay diti opisina. Nasaysayat pa, kagawad imang. Kasta ka din karigad ti biyag ita. Tutuban dan dagiti pansyon kat takawan dan dagiti rurog. Makapasigarmat daytan, Rosa. Nagturod dakit din. Ay susapo, may balikas la arurog. Sumsum garakon. Apay nga itala nga naduktalan na dayta. Wan nga rod. Sigon iti istorya ni Mrs. Sabat. Si mangpat kano ti anak na manipod iti abroad. Kat napandabi ni sita ti pansyon ti asawa na. Kat di tamat nan anaduktalan na tinapasama. Kahit saan nga taan nadnadlaw ti si Poltoriraw. Ay, hunyag pa iso. Saan ka no anap-napan ijay iti makalawas? Sa bagay, uray na pano di namot nadlaw dagita apan tiyo na natubtob. Awan Saan abale?
Tanapanan datatang kan adan imbaon ka no ni Hepe a pulis na. Maamman tayo to no anya ti madamag iti nasao aparikot nanang. Nagsakitak iday chairman. Isu asa anak-anapan ijay kampusan tao. Ken awan na itabon itilas uday taalawas. Aga, siyem tali maapansyon tinatubtob, wenno nalukatan, ket awanen dagiti banga-banga, dagiti naitabon ni Jay. Anya nga tatinangan anuan da kadagiti banga-banga, chairman. Mas daw nga ron mo dagiti pulis. Oo na yun arigat ti biyag. Ta ultimo banga-banga ket matakawan. Wen nga raw. Magimbisti ka ra husto dagiti pulis maipapan iti daytaw. Naimbag no saan amangal alya dagiti kararwa dagiti natay anatakawan iti banga-banga. Apay, mamati ka pa'y mo't iti alalya ket laklakayang kan. Inapudno na chairman. At dagay na minsan akaadak iti kampusan tao iti medyo rumabeen. At danadlaw ko nga asog. Asok? Intugaw ko. Ta inimdingak anasayaat. Ket nagpaot. Edi kuan. Adda nagikis iti saan unay nga adayaw. Na, anya akita tikis? Ikis ti kasla na dangran. Anya? Ngam edi kuan. Nagulimakan. Naging inayadak matan api manaw. Aguray ka man. Kaano ana pasamak deta? 2 lawas siguro, chairman. 2 lawas. Basta ka day? Sige, tagrunda kami dito itirabe. Anya? Saan ka mamati nga dalalya? Ang mga nual alya ti si bibiyag day jay, umpong. Numot nga adal alya, chairman. No siya, nakurang ti pamatik iti alalya. Kasanak pa yung mata nakakita. Ay, oras siya ka. Iti dati akalakay ko. Alakat sige, chairman. No adu tayo, siguro kat mabutang mat nga parang tal alya. Kagawad Portugal. Ibagam ka dagiti tanod nga i-charge da husto dagiti flashlight da. Tapos da mausar tayo. Buwan, chairman. Ken adda na panunot ko nga ramidon tayo. Tako nada, kabuteng dagiti aning nga asti apoy. Anya te aramiden tayo, chairman. Mangaron tayo. Agaramid tayo ititem-tem. Tinangan anuan da ka dagiti banga-banga. Awan pailat pamalpalat patak no anya. Nalabit nga da na unagarason no apay. Saan da nga ta anak kwartaan? Anya? Ang mga nila ko damat na gayay. Sino ba't nga ti bagtit na gumatang iti banga-banga? Anya nga ti amaw. Bay aman ta pa-search ko kandoming. Ang mga nuadamot kidingag pa iso agata ang iti kasta. Asino nga'y tagatang iti banga-banga? Di talang mo Na yun narigat ti biyag no kasta. Takawan da pa yan ti banga-banga sa mailako. Anya nga iti mo tayo, no dakit di kolektor iti nagduduma banga-banga ti tao ken ayop. Anya nga ro ti aramidan nyo, Dom?
Agpaliiw kami di Campo Santo inton rabi. Anya? Dahil ko na ni tatang. Nalakat iso Bareng no matiliwan mi ida. Tako na ni tatang asaan na may sa ti agar aramid. Dito'y tayo ngagpwistaw. Sumsum garak, Chairman. Anyamat kan ti kastoy, Chairman. Nagado pagpaliiwan, winupag siman tayo. Dito'y pa'y Campo Santo. Saan kayo anatagari? Agsagana kay kitdi. Uras nga damas si iman tayo. Darupin tayo. Kasanon, no al-alya, Chairman. Ngayon karon. Sakat dandanin kaltaang tirabi. Dula amin. Hindi yun lang mo. Kas lalimab panti ulok. Oray al-alya, Chairman. Uwin, nagado tayo. Kabuting yukit din ti al-alya. Hello, Hepe. Ay, naimbagngal daw yaw. Anya. Kasta ka day. Ay, sus. Dakas nga rudin imapaspasamak. Awawawan. Kinapudno na kat nagsiim kami idirabe iya Campo Santo di nagbugsudan. Awan mo't nadlaw may. One chef. Awawan. Sige, bye. Dakasin kagawad Portugal. Apa, Chairman? San laangan adito'y nagbugsutan ti nakaaramidan ti panagpukaw dagiti banga-banga iya Campo Santo. Anya? Uray iti Campo Santo kano ija ili. Adda dagiti natubtob a pansyon. Ket naduktalan da ngawanan ti banga-banga dagiti nitabo ni jay. Sus, apa yan? Patyen dahibe. Nga da sindikato nga adda iti likodan da ito'y ang mapaspasamak. Anya nga ron ti aramidan nyo? May tuloy ti panagsiim mi di Campo Santo. Napudno nga da grupo nga aramid iti dayta. At dalakit ti armas dadom. Dahil talanga. Aganad kayo Ulin, ano kami ba? Uray pay. Anya la ti armas yo. Bato talaan. Dahil talanga. Iso nga aganad kayo. Tadi kat dayta ti pakadisgrasyaan nyo kada tatang. Nagsalbagan nga so tagtaguob kit din. Adda ka no makikita dang hal-alya. Lukas na taguob data ta. Isot ko na dang abon data. Kan apa yan natin lang ti may dito Campo Santo ngagsiim. Tapno awan makaamaw. Gawin. Adda timtang. Tricycle mo nagsardan. Isot da ito yun. Adda do adim sagi ti tricycle. Kat may katlo ti driver. Kitam. Nagkakaiday tinangisit. Kasla lang ti al-alya. Anak kagay iti atiduga ng ngisi. Wain. Kasla abito ti padi. Simrakdan iti inaladan ti Campo Santo. Dajay. Agturong da iti may sa pansyon. Ay, isudan na kita tatang. Paliiwan talang ida. At umawag ak kinihibe. Tamangibaon iti pulis ditoy. Awagak mo't dagiti tanod. Dita, ang tugtugtugan. Itan duming. Nagtignay ka na kayo tinakais. Mabdak ti banga pa ngayon, no di kay tungpal.
Da kayo tanod! Sumor kayo! Kat pusasan lagi tagtatakaw, iti banga-banga! Uli na! Awan agtignay ka na kayo iti dakais! Tama disgrasya kayo lang! Gasam na ita. May lako gayam na iti banga-banga. Kat may panpay iti abroad tapagadalan na ka no. Kan ilako na iti local collector ka na iti nagduduma aro. Neredep ko man eh. Nakasta. Tag-taga-inip lang na ijay. Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.